Аляска шебер. Шакшул варжевағыденже Совет Союзне сывылыш пегех керлі болна. Ундырых Америка немеш фашиззене теп тумашкан переншіржыва шар техники барзадына. Океан урлы иги материга бірлештереген сывылыш шөлешінже ингекте сағалмар болна. Ал сип сагырвуны жылдулдарнымай чукот кадарыхінже пызык экспедиция ердет. Шакеже Чевашсемде худшынашы. Вал ешра перен корреспондент Алексей Енейкин. Россия юдели в министерстве вырос географии верлежевен Аляска шебер сывлыш трассене тепчекен экспедицин ява платап хырыбушланжы. Манхышра лопка океана духаган Берингов тинезен анадыр ширанлығы. Кунда чукоткын тепхулы вырнашна. Экспедиторзем анадыр живыхенчи шарчашинчи вырнашса пысыгыше күленчеш. Візен Россиянчи аякре Аляска енчи кетесінжен бұшлаза, Красноярск таран алсе байырыдырымызене дада самолетсе мүкме бұлдарны вырынзене деп чемеле. Шак яваплы әш иртні жыл бұшланна. Шар топографызем, геофизиксем, историксембе архитекторзем, ике ойы хытла анлы экспедиция иртерзе, вундвада аэропорт вырынне дәріслені. Тірлі вырында вуншар самолет пайне дупса балыртна. Кожал візене тербейлін бұқса хотлы вырына илзе дұқмадылевлартна. Экспедиция хастарызем малданах тан юрер утравы жинже бүлжеш. Аэродром эшлені вұқытыра күнда хыйне еверлі ял болна. Кайрақ Павыл пужанна. Шавақта күнда варжыба жиғынны чилай техника зықланза юлна. Евіш темлі шурлықлы вырында Америкара галарны самолетсембе үтті шар техникин баясем сабаланса вырдашы. Студебекер, форт машинзем, тірлі самолет хадерезем. Ага жыравжызем әс херекшитші транспорт самолетжен моторызене дупна. Шивықрақ пірлежілі штатсынже ғыларна сайрадыл булаган рео тиевлі техника юғын завырдад. Шавақта вол аванах упранза юлна. Хошпір машинзене вара тірлі байран бұғашы. Кунда вот пайн-байн и бир пуштарапыр машин детализем. Кунда вот курнать американец сень номере, USA дизайжирны, куда уже вырос в номере, вот ку Ford машин поезем. Майбень, вот пайн-байн бугунащи. Пинде доғыршыр херехи кеміршулдан бұшлаза херехпілік міршулчен ленд-лиз ергебе Совет Союзне Америкаран сақыр бен самолет көрсе келіні. Тундырыбы Арктикын қора жандалық не була візінжен сағыр бұн біріжі палыртны жере веште жидеймен. Шак ешра Аэрокобра, Дуглас Хиттихок, А ширым Бостон, Б ширым Биллік Митчелл тада үтті самолетсембе тірлерен шархадыры. Візіне халчен де тупсабы дереймен. Шыраза тупны техника байезене илзе духма евір вырынзенжен вертолет башеклезе ғыларашы. Ушконра бұры воды рытла жиын. Візем лагерзем жине байланза күнде тірлі вырына тепчеші. Уэлькаль Аляска шебір сывлыш трассы жинжи чибір рымыш аэродром жұтланад. Күнда вол выржы ғышында ұтмылмыш үземчене ғышлені. Халі вара ұнран шак тимір-дымыр губегінадыр зайылна. Шак тазамарлыға тербейлі Сибирге күнда сымақта жүк. Вырынды эскимосем ухада жебе бұрынашы. Тундыры жері жинже пәрек немде ақса үстерме жүкран пире океан дырандараттеші. Экспедиция жын вара аэродром пызык пілдерішлі. Күнда паянхи күнченех евішран дуны вежев жүлі дезіқланза юлна. Вырыз география бірлежевін хастарызем халі Чукоткари, Марково, Амалон аэродромызене, ундан Магадан, Якутия, Иркутск тада Бурятия дырығызене жетмелі. Візем дупна самолетсембе машинзем шар музейезене шыны экспонатсембе буянладыш. Чувашингаларым вали Чукоткаран Алексей Енейкин, Дмитрий Алексеев тада Вадим Витовцев.